ibret bulsun deyip mesela kızıklı situatsiyalar tudurıp şulay terbiyelep bulama. Elbette. Yumuraşa. Elbette bular. Şuna basım yasap bulayma. Şarabjanга kelgende, umuman şarabjanın atışı, hem de халыкның мәхәббәтен яулап алуы нәрсәдә, ул мәсәлән халыкка якын яки авыртыра торган темалар була бит, актуаль темаларны халыкка җиткезү, чыгару, күтәреп алу. Әлбәттә инде татарча аралашу. Ну минемчә, әйтәсе килә, гомумән татар телен бетергән чиракта да теге менә үзеңдә, өйдә барыбер шул әйбергә әйләнеп кайтабыз. Минемчә татарча аралашырга, сөйләшергә кирәк. Ama bizden bugün özümüzün orada da bahs tudu. Bahs tibinde bahs da tugullar. Soru tudan mana etik siz 90'lı yıllarda tuğup buskan bağlar, men 80'li yıllarda tuğup buskan bağlar. Elimine bizden buun etik ayma. Indira özüne xas olmagancha bek akıllı söz aytdı bugün. Biz uyda bizge tatarcha сөйләшегез, tatarcha сөйләшергә кирәк, син tatarcha сөйләшергә тиеш дигән сүз әйтелмәйди. Biz үзеннән үзе автоматик рәвештә гаиләдә tatarcha сөйләшә идек. Ama bugünkü buğun balalarına biz şulay dip terbiyeleyip üsken balalar bugün tokup durabız özümüzün balalara tatarcha söyleş. Bunun sebebi neydi? Nişik öyleyse? Nişik şulay nige kuştu şul yakka? Nişik şulay buruldu? Ben aytken dersem zamanalar da özgəredir, mi? Biz üskende min dil şatlanıp kuanıp aytem, Allah'a şükür internet yok idi deyin. Biz bibliotekadan alıp kitap okuydu. Edebiyat kitaplarını okuyup tegisinde biz men hozirgi yoshga yetib mening bir minusim bor. Men tege ul maqtanib aytaymi yo'qmi? Men masalan yaxshi etib o'rischa сөйләшә bilmayman. Biz idrisdan da öğrenilgan tatarcha сөйләшә bilmayman. Bu училищеда да mening shunday zo'r problema. Şu an mene училище дейсің бит, училище демейсің. O'rischa сөйләшә. Hozirgi bolalarni tatarcha сөйләштерергә кыйнарак. Ул hozir bütün әйбер бар. Кул астында телефон, интернет, bütün әйбер o'rischa бара. Мен үйдә дә үземнең балаларга әйтәм, башта папа, мама дип тотынганнар, әйтәм Земфира белән сөйләштә, әйтәм ишетмибез без аларны. Әтияни, хәзер әтияни дип, ул әпеттек үйдә үзеңә күрә үз йорт, гаилә үзе бер дәүләт бит, шул дәүләттә үзеңнекеләрне үзең тәрбияләргә тиештерсең син. Кемгәдер ышанып ятып. Заты булмый монда үзгәрешләр күп. Менә бу тәрбия, менә mektepte de okutalar bittiğini bir karasa, değil mi? Mene şu tatar sözlerin dürüst yazılışın, dürüst yazılığın, değil mi? Mene koy vakit ihtibar etemiz, hazır bittiğinde messengerlar, whatsapplar yazışabız. Mesela kurib alamıken men iki oğlumdan birisi anda tatarça yazganda yalgış yazıp jibereyim mi? Bu tüke söyleşi tugul, anın dürüst yazılışını da biz iletirge tiyiş bittiğinde. Mektepte unutkandır indi. Yazganını düzeltme jiberem. Öyle sorağına cevap birgençi, başta düzeltip jiberem. Hatalarını ko'rsatam, onların so'rovuna javob berам masalan, değil mi? Mana sening g'oilangda aytding, o'zingning g'oila davlatingda nindidir maxsus programma desang bek ko'p bo'lar endi. O'zingning nindidir maqsadlar ham akrinlab nashu millatga, tilga qarata bo'lgan muhabbatni o'stirish uchun nida bo'lsa olimlar bormi? Tag'in. Ул әлбәттә бар. Нәрсәдән иң беренче якларга атканда без шулай ук мин тормыш иптәшем белән тырышабыз, китаплар, мәсәлән, татарча әкиятләр укырга. Bizge bitinde әби бабайлардан сөйләгән. Без менә әкият, шулай ук аралашу, сөйләшү, менә даже WhatsApp-ларны алсак, ул менә без ничә яшебезгә җитеп, без дә ялгышлык китерәбез. Бар, потому что ялгышабыз менә даже дип торабыз бит әле. Үзебез өйрәнелгән уже үзләргә урысчаларны кыстырып. Язышабыз, мәсәлән, бар татарча, әйтик, татарча переводчик мәйданда ниткәндә шрифтлар бар. Бар урысчасы. Без инде кайберләре яза, мәсәлән, Урысча шрифтны хәмне, мәсәлән, битендә йомша һәм дип языла бит. Шул әйберне генә карасаң да күпме дөрес түгел бит. Халык ияләшә, мин үзем кайсыгат уйлыйм икән, дөрес язам микән, юк микән? Чөнки күбесе ялгышлык язган аркасында уже ялгышуга күбрәк өйрәнәсең, чем дөреслеккә. Joylarak mı? Joylarak. Özümüzge joylarak usul izleyimiz şekilde. Şuraya Rusça şrif bilen yazıldığında da tege bağlarga ihtibar etmişe de yara yazıp tırsın, indi söylәшеп tırsın Rusçasında nara iretir bizeldik ne olmuyor. Vaktinde dil bilenlektir olmasa, değil mi? Disiplina gerek. Disiplina. Disiplina. Tertip gerek. Tertipke salı gerek elbette.